I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu Minecraft epizodu. Danas po prvi puta igramo Skywars na serverima. Da, pa idemo krenuti sa Skywarsima. Ovdje imamo u timovima, a tamo imamo u solu. Dakle, kao što svi vidite, pogledajte moj skin. Moj skin je vrlo lud. Pa, takav mi je skin. Sad kad odem na server, uvijek dobijem isti skin. Pa idem na mapu. Kuda mapu odem? Na mapu Aifen. Pa god se to već zvala. Ja sam jedini ovdje. Pa možeš barem još jedan barem doći. Jes, evo ga, neko se ubacio. Super. Znači, ovo čekanje me ubija uvijek, jer mrzim ovoliko čekat. Ok, idemo mi čekat. I čekat. Znam da će ovo trajati dugo dok se ovo to dolje učita. Salir. Kak su ovo jezici, čovječe? Jaj, pa sam se vratio. Mobile phone, brzo u nju. Yes. Nije me porta na drugi, na istom sam, super. Stavit ću ovu tam glavu, ono bijelu. Idemo onda krenut. 5, 3, 2, 1, sad. 4, 3, 2, 1. Pazite sad ovu glavu. Ja imam glavu. Tu glavu. Prefora. Ok, idemo tam gore. Vidite što ovdje ima, ovdje ima koji čestić. No, ovdje imamo samo anvil, ne da mi se u glavu još nas. Ovdje imamo baciti iz inventarja, ne da mi se u glavu uopće. Idemo dolje, ovdje. Tu mora biti često, pa naravno da mora. Logično. Sugarcane, šta će mi to? Ok. O moj bože, ali moguće da uopće nema čestova? Oh my god, jel me zafrkavaš? Nema čestova. Fakat nemam čest. Idem malo ovog drveta pokupit. Pa... Bop. No, ovdje nema niš skriveno, nema nego... No, to nije slime block, meni se činilo da je slime block. Nemam hrane i nemam ničega. Ovo je najgluplja mapa ikad. Joj, da, pa tamo na sredini ima sigurno čestova. Sad ću mi da to biti dovoljno 20 komada ovih blokova. Ne moram, ajde neko biti pijeska malo. Čekaj, pijesak pada. Ček da vidim. Da, pijesak pada. Evo vidite da pijesak pada. Da, njega ne smijem iskoristiti. Ovo mi je sad bilo krivo. Arco de mobs. Čujem već gestove. Već čujem gestove, što nije dobro.
Već čujem neke one gestove. Idemo mi se tam zaputiti. To će nam 20... Će nam 30 blokova biti dosta. Čekaj, ovo je... Core side art. Ali to pada, ne znam da li ovo pada. Čekaj vidim. To pada, ne pada. I ne da mi naravno core side art. Onda idemo uzeti ovo. Super. I otići to tamo uopće ičeg ima. Ali čini mi se da ima. Ok, idemo mi onda do tamo. Idemo postavljati blokove. 1. Ja umro. Idemo vidjeti da li je ovdje ikog imalo. Da. Čekaj, ovdje imamo. Čekaj, da vidim da li ovdje ikog imamo. Pa oni su imali chestove. A nisam imao chest. Dobro, idemo mi leave ovaj server. Idemo naći neki drugi server na kojem će možda biti bolje. Idemo ovu mapa do nas. I ja znam ovu mapu. Ona je dobra, ali u njoj vas lako ubiju jer su jako blizu ovi. Nisam baš neki majstor u Skywarsu, ali... Opet. Nekad mi uspije. Često mi ne uspije. Sedam, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pup, 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 pup. Ok, dobro je. Ajmo sad naći chest. Daj, možemo malo brže. Čini se da ne može brže. Gdje mi je chest? Gdje je meni eno lik baca? Što mi nevidljivi blok? Jaj, majke ti. Pa pogledaj ovo. Pa to je nevidljivi blok. Oh my god, ja ne mogu vjerovat. Ovo lik sruva TNT. Ovo nije dobro. Ovo lik koji bacaju TNT. Da, vidite, to je bug. O ne. Ne vidite vi mene, super. Tako. Niko mene ne vidi. Oh my god, što je mračno. Ništa ne vidim. Nemam baš dobar armor. Oh my god, da na tamo na hrpe stvari. A molim te da ne padnem. Sam se bojim tamo da me ne dočeka onaj lik. Oh my god, skoro sam pao. Arco de mobs. Uskoro će doći ona fora kad Omega Doni to pogubio. On je se ovak zagradi da on mene ne vidi.
Znači, ako niste znali, ono jako puno damage nanese. O ne, on je uzeo. Shit. Ne. Oh my god. Zaista mrzim kad mobovi dođu. Pogledajte šta su napravili. Kak su lukavi. Ja mrtav. Kraj mog svijeta. A mene mrtvog. Na licu mjesta mrtvog. Pola srca i umro. Koji pobjednik? On pobjednik je pao dolje. Čudo. I hvala što ste pogledali ovu epizodu Skywarsa. Znam da je malo glupa. I onda vidimo se u sljedećoj epizodi Skywarsa. Pozdrav!